Hello, bakwang the family channel akan lo lom chewa in in chibai vek pule. Voinia chuan 100% oatmeals cookies healthy weight loss diet tana cha mai cherna atana hitia energy bar anga manthe ang kanon siam do na kan han phel chin kwan in muang kwan upon ram achung nem chal turang chi kha ani a hi parts of our weight loss diet tana kan man chuan kan thauna pai na ko nga khan min puido na ni hetiang ang cracker oats ang hi voinia pokan manglenga rolled oats ti asira henin ziaka instant oat te po oma rolled hi instant a hian amin har de zokani kan bol lo man tur health benefits tlem te rontarlan katum tel bokang cookies a in siama in oats hi indu chuan in tuidaya in cha puam masa in ti hulle phot theya chuba ka chuan ovena emo gas stove te emo indu le inkang min masa phot thei ni tel lawin kan video masa po kan soito a weight loss te blood sugar cholesterol level te control te kan ti to kha chuba ka chuanin apor thei a amai ro chu kan sha tur chu kan e khanin thatakin kan chal dip masa turan ni kan pumpuya khan block te asiama pumpui lama harsat na digestive issues te kan to lo nan kan chal dip kha poimo a tin oats hi atha kan tirwal hian engkim hi kan e tamlu tuk chana thalawa atok cha e kha kan soina ani atha kan ti po hian chuan oatmeals hi ml zanga no ni kan mangdon ani adot lia kan man tur chu kurtai ania kurtai hianin thisen tla cham tur te min venga kan thin te achwa faya chu ba ka chan na shik do tu te apui chin ani hei hi 1/4 cup no chan vele kan mangdon ani nuts a hian almond kan manganga weight loss na tan po tha matin blood sugar te blood pressure cholesterol level te po tinyam thei ani 1/8 cup chantet noa kan mangdon ani adot le hian raisin oma he po hi iron level te digestion lampang le bone ruta na tha a cinnamon powder po hianin weight loss pe lama khan bacteria fungus khatyang chi te lo ne theina properties kha ane ani chuan banana balhla hianin khatyang ang kan soi ang zong health benefit kha ane ya energy thatak source of vitamin ani bokta chuan coconut oil kan mang bok don ani coconut oil kha meya chuan tuini lawin room a da a khami room temperature a ama lo tui kha kamanga kan cookies ti thlum tu tur ho kurtai te chuan hei raisins thlum le hei hi chini her som kha ni ta khatyang zinga khan athlum kan du lo chuanin enge mober kha kan tel lo theya tin kan cookie siam tur hi thlum lo kan ti chuanin chini hi kan polbel thei bokang ni kan du zat thlum tura kan du zat kha kurtai le raisin hi chu pol thei shamila chuan tuna chana ma saberutan balhla hi kan khenga ti hian forkin kan lo nor som don ani ti hian indu chuan in hair som thei bok ani khol mangin ke chuan chutia han hair som dip hlar kha ngai ka tilem chuang lawa e pa a han se tur om chiwi ang chi om kha atui ka ti zo ka chuwang chuan ti khwan dip hlar kher lawin ka nor som ani fork mangin ti hian du tok ri photila tuna chuan kurtai kan palang kurtai hi ka ti soma ti khwan du ai na la som lo ho ang kha chuna kina forkin ka zuk nor som le don ani hetia chopal pa hian adot le chuan coconut oil kha tablespoon choi fian khat kan zuk pol lenga he hi chuin du chan butter amo ghee dalda khatyang chi shortenings khain mang the ani thak thing hi fian te chan ve cinnamon powder half teaspoon kan pol le a weight loss ta na cha kan ti pyalama khan arimati tui pha don ani tuna chuan fork kan langa kurtai dip lo deuh te kha kan zuk hol dip le photanga nor dip deuh photanga ti hian chuan kan chopolanga chumi no a chuanin thatakin wis mangin amo fian amo fork po hin la mang chun som zel theya chuti chuan in chok koi liang tiang anga aron om hlar dip koi hlar thleng hian in chok le donya grape road thlum kha 1/4 cup kan pol le bokang chuan kan almond kha chemin ti hian kan lo chan te ta pan te takte te in chuan hei hi 1/8 cup kan te chhuakanga kan pol le bokang hei hianin ati ram baka khan ati cream ang deuh hlek angkha hei badam taste kan shat khatyang kha siam boka ti tui phak zwat a achat na pya lama chuan oats kha no khat 250 ml kha
kan pol ma support tanga ti han thatakin kan chopol ma support don ani voile khata kan chopol ngal chuan I chopol hi har ve dewa ti hian ama hi aron zop deuh lekanga chuan pakhat kha no khat dang kan pol lut lenga thatakin kan chopol leng hetia hlomin tum chuan no khat leka hi chuanin ala in hlom hlei thei lo ani adar zel don ani achin chu oats kha azop lu zel awang khan ti han thatakin kan chopol lenga kan lo du tok le hrianga ti hian kuta kan khoi chuan abandon ma chuwang chuan fian mang vek hian sam kan tum le don nia a texture khu kalo en ti rong chunga hei ama he a hro deuh muta e huna pok hanin a hro kha chu kan thial tur kha om don ni kha kan lo du to kanga tuna chuan kan sok chhuak ang hei fian chu ei fian khat ang zel hu ani a hei hi tablespoon khat ti han ka swak anga abanga hian kanor a ti khan parchment paper tray a khan ka pha a parchment paper kan pha lo chuan tray a top kan da chuan kan chang ur tur kha abet theya tel te du le noi momila achunga du le maida te ka phul le la greasing khatyang te dusting te khati le taila azianga parchment paper kan pha lo po hian ti han ka da dia donani voinia kan chang ur tur hi aphar in apung don lawa aron tho thei don lawa shape po hi heta treya kan da lai hian kan siam nga langai don ani a hlai zong te tin atlang royal rem le rem lo smooth lo ang chi te kha ti han kan siam anga spatula hi akai le thei lo thina ti han chuwang chon anor phek na tan tha ka tia ti han kanor phek anga ti han avai kanor phek vek zo nu atlang kha kati royal rem mam le don ani ti hang kan lo du tok shi phatanga fridge a minute som chung a tray chop hian kan va hung lu tang biscuit reng chu avota ur tur ani ta a avota kan ur chan chu kan oven sa a kan va ur huna khan apon kha a ut vat thina a chung kha alamin thin lawa fridge a minute som kan lo va da a kan biscuit ur tur kha alo vo chuan ral khai takin heat kha a in perwa langa apon ut lo khan achunga min mananga chutiang chuan ral khai takin a min don ani oven kha fridge kan da chung khan minute som 180 degrees celsius a khan kan lo va preheat a he alo zo le to a chuwang chuan kan biscuit ur tu kha fridge atang kan la chhuak anga ti han kan va ur nga lang timer kha minute som nia kan heranga minute som ni aron rik ma lo chu ti han kan uranga minute som ni rik ve le kan phor chhuak ngal watanga rek chunga kan da dai le don ani chuan kan biscuit hi kan sha tur chu a tho don lawa a phar zau pha don lawa kan ti to kha leavening agent te le kan tel pol fats butter kan pol lawa chuwang chuan kan coconut oil chu kan pol awang khan a spread lo ni hein hmang he angai ngai angin aron chhuaka mai ro chu an uk deuh zo kani among kan en chuan ti khwan kho among lampang chu a golden brown uk deuh thuta chung lampang kha chu apa ngai ta a ti han reka kan ti thin ang tho khan kan da dai lenga antum kan cookies chu aram don lo kan ti to kha chal chi ni a thatakin kan chal somanga kan pum khan alo digest that theinan hi 100% oatmeals cookies voinia kan siam thei choloni ta 100% oatmeals kan ti chan chu maida emo thildang kha asiam nan hian kan mang lawani thildang kan polbel te khu chu ati tui zwal tu tura polbel ve me ni ta a chuan hei hi dulkiar tat po ache ma achan chu kan taksa hianin ochi shal som har sa tia khawang khan calories po aburn na sat pha thina karon phel chinanga alo hei atlang po ko aro tha ani in mong khan ko aram mer velawa anip ani among lam khu golden brown kan ti ang khan oma a uk khaka achung khu anem bok ani chuan se tur hei han khoi po hen atla pal thei ani asom ol ma chuan ko achung kho alo inset zela alo dai khanin alo nem tel don ani heti zong hi voini tan chuan ni le phot se kan video te min lo thlir saka kan lo me bye bye